Delhi ki mielong Karbi la pendima sa bhavan along a kisam. Independence Day ni ke ponpia thisere ke sodet arat aning hondu. Drugs abehak lembang banghini ke chingnang. Kardom Pindi prime time abirta ka thana bang nilisami villain rong pharpi nonar jikta birtang ton pen Dwarka 13 New Delhi along piniada porphai kri siramini thom kep malam Karbi pen dimasa bhavan kikim kirang jepan Union Home Minister Government of India Amit Shah arideng pen long a ke somasai kedeng pon Labang so New Delhi rong so pialong Karbi pen dimasa bhavan long a ke sompon along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Union Minister of State Donor Dr. Jitendra Singh, Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, HAD Minister Sumrong Hang, and CHAC CEM Debolal Gorlosa, Ketom Autonomous District Parliamentary Constituency MP Horen Singh Biatum Chitong Dunsi, Union Home Minister Amit Shah Aridengpen Long A Sampon. What concepts are there? Chief Minister Assam Himanta Biswa Sarma, ini tu HAD Minister Sumrong Hang, lepas ini tu CM Sumrong Hang, Himasa CM Debolal Gorlosa, lepas Kecimona MP Horen Singh Bialang Mentala Dakshito Mundi, lasi kita berasal dari view bakal kita, non mailong Dakshito Muntang, lagi ini tu malong Bida Singh Leng, lepas Mongol Singh Tip, lepas Lun Singh Teror Rudip Difusat, lepas Amar Singh Kisos. ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के मन में उत्तर पूर्व के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है और जो अनुकंपा, इसका एक परिणाम है। ये नॉर्थ ईस्ट जो पिछड़ गया था कांग्रेस के इतने सालों के शासन में, विकास के रास्ते से भटक गया था, वो उसकी गाड़ी को फिर से विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां तक एक क्षेत्र की चिकित्सा विज्ञान की जो पद्धतियां हैं वो अति प्राचीन पद्धतियां और स्थानीय वनस्पतियों के भी इसके अंदर भी विपुल संभावनाएं पड़ी। ये संभावनाओं को पूरा उसका दोहन करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी सरकार ने आगे बढ़ना चाहिए। आज जितेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, मैं मंच पर ही उनको कहता हूँ कि दिमासा और कार्बी क्षेत्र के अंदर, कार्बी आंगलोंग और दिमा हाउस के अंदर जो मेडिटेशन गुण वाली औषधियाँ हैं, इस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर वहां खोलकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत। मित्रों, आज ये भवन Prime Minister Modi pen nihang ni repaphan RDP ponsi BJP सरकार निंकान फवेट ang hoi kang ni pon long chot ahotame kutilak thomra surikre ke thomra pharoke thomra troxi kebra pho kaching thura pharman lo et lo pusi Union Minister Amit Shah pen lamthe jaipon दोनों के बीच में 5 साल में 258%, 258% ज्यादा धन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया।
मैं फिर से आंकड़ा भी आपको कहना चाहता हूं। 13 फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस की सरकार ने समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपया दिया था। आप लोग जरा फिर से बोलिए, याद रखने जैसा आंकड़ा है। 87,000 करोड़ कितना दिया था? जोर से बोलिए जरा। और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 87,000 से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़। Halapu KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen KARBI ANGLONG Lapen di Mahasau Arata Kisung Putak Lapen KARBI ANGLONG Lapen di Mahasau Arata Kar Ia Putak Union Minister Amit Shah Athengnu Lamthi Jaipon Lapen KARBI ANGLONG Article 244A Aputak Jaidunsi Amit Shah Arideng Kancas di Kompen KSA Atum Pinpur Alo Pidun. Assam government, it is our request to Honorable Home Minister Amit Shah Ji to expedite the release of the grant so that the bhavan may be constructed in 9 years. 8 years has passed since the signing of the MOS Memorandum of Settlement, yet to project. Pangso KARBI Bhavan Kang Pupon along KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Pradeep Rongpi EM Rup Singh Tiron EM Mongol Singh Timong Pendanglok Ki Ong Dung Atum Chetong Dun Dwarka Delhi Rong Supyalong Bhavan Kang Pupon Long Apot Churopon nang lego asi bangsu berhak sa arom sa itu KARBI ANGLONG live asi KARBI ANGLONG live nang li ini lah Dwarka sector 13 di Delhi lo KARBI Bhavan la di masa Bhavan ini berhak di sini si KARBI Adom la Pajuro Bajiro Adema di Biro Sudah Dwarka lo Along le la pen ahem ki dia kan GR ni lo la pen aso long le somji la rakhe aron ate na lo minister Amit Shah la president kansi akso long le ram sombo asi dilipui bangan hello je yak itu kan won along le la pen ahem ki la pen asi dia sasong itu song dan dia sasong apa yang orang yang orang hidung ada tu cepat itu dan soalnya kasi nilining sapo negara ko kita nilita secretary MOS secretary abang bang ko dulu kasi ini nilining arong kan itu KARBI ANGLONG arat KARBI ANGLONG song si kicung keklu lah tak si nanti nasi kewang jadi antame itu KARBI ANGLONG sampai langsung political problem tu nak langsung political problem karman tame jadi kecesung ikan ada nasi kita me KARBI ANGLONG sulang suara Lapen Delhi Rong Supitami Kedam Kevang Kejoy Kepen Dolong Popusi CEM Pachini Po Dipupen camera person Rosan Hanse Pendigon Toteron KARBI ANGLONG live. Keso ki un e akeng rialong karju alam sampen kopi ko sona keso ma kapatini dam nang jailer kang nek ase kethe ang dipen troxi kebra ke thomang deng Independence Day katalon arni Hamren Civil Hospital along arleng kethe pu ka chikrong atum thesere kumbong athepen kahumri dam Keso ki un e aning pen okpran kimi phun labangso akachiprek dam ang thek munit akailong ko an punang li kamatha so pir thelong bang phula pen bang phi okpran nang mitik ang bong kichu kijun ke klem ke dam ke do ke thak an parta kaching ki chethan hai hui ateo thangnat kapaphidam ji alama matsi ave bonta keso ki un e atowar along pen jong se tibok het pulate tibok terai akasu harlung kachardeng arki an parta munit kaching ki arki amata Karjuselet huila pusondo. Bonta isi kamang humeme alama bangke. Troxi kepra ke thom ang deng katalon pon Independence Day alam pen munthi dam senang. Hamren Civil Hospital along halaso arni keso ek. Kachipaklang bom arat akeng rialong
kipon pia thesere kumbong kapajerdam Dr. Mansing rong pi lapen ari sang huatum kang nek ase ang dipen kapeleda mamohor toiletum lang eksena Kia buang bang. Kuma ko he ning lang mo. Hu la hu. Kesukyun ipen si kechilang bom arat halasu arni alang litum halapudet pia lama kang thur akeng rialong chitong dun un edet lo bang solar okpran pen si kechilang bom arat aphan isi ningka parong kipon pia thesere kumbong ahok pet pen alang litum aphan hodai si ilitum adet kejok lapuan arta kepleng arni lo pu alam abang si than dekang nang jiapot lo pu alam inut rat asai klembang khorsing groupen alam the Dr. Mansing rong pia phan chuneri MLA la peninu doktor tulan la silada doktor naman kipudikan kapari dikan kani dikan ni bang dorkar so la pen kisu de tu han bang kustame dua ilong ma biji long ma na treatment pe melo ma kuson kuben si nang tum han biji nang pibo kuson si nang pachubo la so arona jutang bang alang li ni kan kisi kan nek joy ku bangke lake ningduk me melam kisu de tum han pinpur me atheke sikachilang arat akeng rialong arleng ke theatum adilung kapalidam lake kesu det arat amekria phan thedung isia dowai puason kesu kachilang bom angbong biji dowai anparta Dr. Alam thepen koson si nang litum chilang bom ma puhei hui ason si arjuti kang nang jia potlu pusi rat atun pen pherang ke phan than pachini pon News report Rongbong Terang KARBI ANGLONG Live Hamren Hu la hu. Drugs abehapen munir akaya chethiaphan achitim sose isi kanahok palam chinilor apitha kirim amulu kaphai joy pen penang ili tumalong rialong dolang Pini Manipur Churchanchar district anat pen nang kasalon bahini drugs abeha klem banga tumaphan nep ingnang ponlong birta kelong duna tengke Manipur along ri anat pen drugs nang salon si Guwahati city along an jordamlo bangso ke jordam along pen puthot nang kachirui thu hochi rekom sai khiatum keton kelang awai kang along lak troxi atangka chupari deng ponlo lapukar jupater tok asai kedeng bomahut kachuklem asai klardak alam the rekom sai khia thengnu chikobir ponlo kaching nang check abang pu lom khopau haukip lapen inut soarlo lingkonai haukip pusi pangthek pon labang hinia tumaphan kangsai abu ha along si padupon drugs abiha nang kasalon ihuma hew konglong lakha MN03827828 pusi patinipon Pini prime time abirta bangke lapon sikang toniglo dumit thak me kardom